arabutan dami ta ari ako kuwa the presidents ai de kena ko tino ngorong wari ako kuwa pa no ko meron the presidents ai de ani to wona te ka to kang ai to pa era ya pun nakiro ri arun nan ka pongan akinan ta ko ye na pete te Facebook apun akakin roi ana page ta te milita karine ki brabur ngari te akin aron te keu ataras ye na pana katotongan na ana Facebook page ke ana messenger iri ta ki meta bimendo ay kan ko irong re bugina ki papun na ana ayan rong te milita awakan de bega step yang ay kimo akin kita ira yakin tera rawu kita yakin te kayu ira yakin te arun te right entity ada sebenarnya ko yo de face awa mana itapmen apongan cero kis toite ini ay ka woman atau ante ini may pokok orang ay tan ka ini apun amateri ke agi ukurin ta nang aron daira ya identity no kontemen pana kapungan aki awasan kapungan aki jero yarari ya giroide the marketplace scams tai ikatugar kita akan dorong the marketplace para yu kang ada yang akin ang dikit akan wandau koso yu may to ba kakawa kina para itenan scams ne yon der yon te kapungan ko kini pai para ko na benda ya ko na bangka indiken kay yaron der arun to te kabuno ko kina pai ka ki ko ke arun te po pa yon te online ay kis awama ne yi araputan damit social media addiction the mental health to yu to wona ade nang in kainis ma to seksi tron dikira ke poni ngai dan ka pen paris poni pen ka pongana to kai ari pun satai na bangkai bai yai na ba ai kawai ya ka pongana na betra te pai te Facebook ayo ko nang ngetik tira ke to nang ni kamane ke to nang karike nang ni karike ron te ka pongana kin te pai te Facebook ko nang ni ka pongana kwai koroi spangam kwai koroi te pem ko koroi be kai me naron kan emtain koroi ne to naron te Facebook ko kunan nori ke to ni wari ki rong ka aki nang doroi ikai kan ga to adigi ini semua ron tete kurupuki to tete puak tayan sinara na kontemen na are yakuna andota na yong ay no metan awakan kan de ka stau pa ini karorom ori kin kana iri kin ko yara ararun rigirak tongai de ko ito skunan pun control kiton pun da an kai tarai darun dongorong oi kai makana ate yo erge kai yo ke an ko na ka uge ri kitira te ki ro na ye yong ke ai to ba pun dai kai kan na kari ke tira na kari ke ri te giruwe no ko yara boto na mata kana ro ba ya ko na ai ka kitete ka ai ka gine kai tad pun noin kan ro ite tira te kantani kan te ko sa yo te selpaide toy pun bugin kan te bai sta upa spelling ko wa te fake account ke ai resina pu se te tauter ke te militare tapena tera ro in kai ana wa ki te tauter ka i bugin kai taran aron te bai te fake accounts pun ke te kangan te fake accounts pun ngoran create and fake accounts hari sebun try nang pen da responsible no konte pa yes na koroy our own actions mayagi na sa tayo fake accounts sa tayo pa yapon ko nanda ni koroy rungurungo ang tete na kaka yon te tera de Facebook na konte men na yan bugina pa are aki kinaki o aki ko nandik ay to pun te kanta ni koroy te fake accounts tera roy aron katukakin ayo ang kanan no ba yey makuri ka karoy makuri ni away ka karoy ayon te Facebook no kontemen tera roy kawaina tera roy na kona nota ye yometa on kona natay pa no kona ndik ona ki kona ni mga karo te makuri na kiyok ano kontemen yon te pa ye te Facebook
Kiti messenger, ana messenger te Facebook. Ani roi kanga ointera, te kantani nga yontera te pai te causes te bigyan kain te tayo. Al nasukuno kon te tautek, pateraron na yung oye. Ako tayo te minisa ayo the minisa na si tagi na kan te pai AI, artificial intelligence, ada nga yera si siyongora yakin nantera. Ante do workshop ada si kaya tasi je tepaya tiap do na anang tekin kaya kai kangai pun iting na nuye ai tai tangi dia panna tekin tepaya ngane kamura kanti yo ana ngora na pa araputan namat tiap ya rara ke pate deep fake to ye ini kira kin deep fake na yo do na ai tekin na kintera do workshop are the deep fake app deep fake app konan nari tanan tamdi videos ay mga karoy taong ko yun ako pun takatak ko mga mamayi apo sita puro pun tamim roy pun pun disti photo ay mga rin nanti kepat mga pun jamat ay puaka ka na rin kan ite sabay kemudian takin na ikay ane pun dirikin ane pun jamat pun jamat mga rin nani kismet jamat kaya mga karobo na meron na jamat o kan ay ka ay ko orang ito rin the artificial intelligence na ito ay nangin waka ka ako nangin orang upay pero sarin na ko inunan de kita sa pun leo inunan de digital age digital world sinadiin tara-tara yo sinadiin taray pa kayo ana di patabi yang aros nakikaskuy ay sini ini usara kente teu sayo pa inaki sukunar sinariye tapi yang ay ngai rakan te mane mo kontop dik konar tau tek tau ba saya po tay kai te speaker nang kurin ngora ay naroro ron tanti yon te kos ayo awari kan kaya kat tau tek kuraba te speaker Rapa sati nam kos ang kanay main na nakano kon Dios ya ang ano mo ti tautek ay nakaka buru pem tauda de minute and the information communication transport the honorable Alexander Tep yang ano ko na nakaka Korba speaker punta peraman kahit tau anak konti sa ting ngayon ko raw ari tayo katukos alas pun dia nongora arun tiyak na munta meron sa day arun ko takin na naurupay kerong rongo ay ka akin ako uwi sa day mungkin apa irangin tamaro ron kaparan ako na pun natin tulas kayo na yan takay diri sa day matwaki bukara po rin namin na bastang yan tinong araw sa day daw tiyak kayo yung sumaya ito kose ari pa kaya na upura mo ko sa day at information communication and transport sa day ay purin dekin na pa kato sa day patay ka tekin sa day ay ka na punta ka ito yung upura mo ko sa day Oto ikarban sa tiri tinila sa nimere mau pa punin na kamakuri ada sen dan an koroy punin dan tau tiak na sa dai an katay tutoy angan makuri ke wagi ay kena kunin karikia arun tayan wagin ay ka agi oiri nan direct teknologi at terate an ini tayo sa dai ay yon internet sa dai ako sa dai de oburan ni makuri kakuha nawata arun kawinin doon ko sa dahil hospital ko kuha sa dahil riki tayo ko sa dahil kangayon tayo tinili sa dahil riki sa Facebook wala po gosi nong to ano po nong ora to kore kaya kakabuhan na book sa dahil ay kaya ano ko yung na kontuburan na sa dahil ano dili sa dahil sa dahil ano pinasumaya paano ora to po arapunan na pa ay kaya ko takano ko ebon di ay natagi ba ebon konan urubay nakon otaya naya
ayat tayo arboran na sa tayo on kaidian on tiyakin wagi alisto ko ba ina ko na nangar dahil ito ko na sa tayo sa tayo ilang kayo wagi ina na kaidiri o tuwag sa tayo kung na may kam decision yon terong ako anyas pun takirya terong ako ko awani ngana yei rong ay kakalinya kay akyo ko waya awani na ko na puro-puro aron at ko kita na sa tayo kita tiyakin tayo ari na ko sa tayo ito sa tayo area na aron na rong sa tayo karki rong karang ni sa tayo kaya naging kuwa pa yung ko rin tayo kung wala namin ay kako sa tayo ngayon silang punto ka to ko sa tayo ako te yei tay kasan ni sa tayo yon ada lagi bes ayo to bayar tayo sa tayo yan kinakin tira ko met ono sa tayo no sa tayo sa ko tira ko say gurin tayo na pa ubo na ginawa guri eta ginawa guri ono sa tayo yasa hindi na ubo na ginawa guri met Facebook sa tayo yay cases ay kasan karog sa tayo asan karog cases ay kasan di po sa tayo yay na yan tang sa tayo nalang kana sekretariat cyber crime sa tayo hari tiyak cari orang ngutang ko beto na ani yasa biarong aron dayin na makru pa kita wage kana ko karog di Facebook ay kana ko nang nguru agi da medan nari akin anay di men kita sa tayo okay tang ay kasan ko bentira tinapotari ari kali ko na sa tayo asan ko tagira sa tayo in case ganin di tayo di Facebook gana esan kita to ero te case ay nanong kayo amata akana iro tagiyan landong oro akan di Facebook ako nan karya ba yey te case ako nan kawara ya roya ako nan katya ayo to pote tangtang sa tayo ori ko tangtang ang kana sa demos asna ko nan di tagi ina ko nan karo ko di tira di Facebook guys sa tayo kan yey kasan karo kay sa tayo mo tagira kan kinayo ako nan Facebook ba esan an yey akatok ke ay kasan katok sa tayo si kakawag ba yay kaway mo ko na to sa day daw ka yay na ko daw ka na kon DTC ke as kon dai yay ka ngara definition ke ari ani yo de no ko sa an nagan garos ana ako discord sibo ke sa day wa na sa day ay kan plan dito ko sa day na akaw ano kon to powi akin ba kay sa day o sa ko dito ki metra the Facebook na yay ano policy the Facebook sa dahil na ko na antara yoy gan na so ay sa dahil as tayo mo kunya ka sa dahil pa sko ko ba to tayo tayo kabungan natin ba sa social media dan post information ay ka sa dahil ay gan ka skatin da rin sa dahil ani sa mo may cover dai kay ya the cyber crime act sa dahil ani yay gan tawo sa sanori na sko ko sa dahil yay ang system South Korea sa dahil ari kan ko rin ko sa Facebook ito ko yati inokos mo mata maro ko na say mo karin ko yay sa dahil ako na pun kabarawaron gaben sa dahil daro ba kan ko na rin ko na sa dahil ko na ko na identify no sa ko na mga connect sa dahil ko na mga kakaya kuminan sa dahil ani regards ko kulit na ba ay susukugan ako yan sa dahil kasunod pa ito hindi kilaki aron kabungan natin upuha ka at Facebook sa kamasan ko kawang anak ang papa misum kat menarik register ke amasan ke anyas kari karoy sa dahil puno ang sa dahil ba ari ti second control ang kayo communication yon ari sa dahil di sa dahil di Stalin yung mga rong sa dahil abon na po rin ay kayo tira kastok ba ilang ito tira di karoy sa dahil na aki arangay sa dahil sinarin makarita ki mga sinarin buro ito sa dahil dayay yakin na yay gugas na karon digi ate yung swag kon direct no sa dahil as no sa dahil karon darakin to swari karoy DC ari yon online safety sa dahil kaya na yung stereo sa dahil ay kaya yakin swag gusto ko na karon ani mga nuraron na nitira digi takanga nga subo mga yan araburo na di direct sa dahil asun ko kuwa erang burat ko na karoy yon sa dahil nga sa tayo ba ingyan kis kakay pati si terong sa dahil na terong mo pupura na urupay mo kana puno-pura terong awan to bayo da apan bira na pura ka sa dahil na nakiyak ya upura kini mo kuri to ko sa dahil ko kabasa di te kayo sa mo kuri sa dahil ay ko ngaya kay no upura kini mo kuri payo to kono to ko sa to kan tayay na mo kuri sa dahil mga iya jaro ba ina raw raburan namin ta ina kinagi aron tayen na te
Reitaki to akin reitaki akan orang-orang ay kata meron sa dari ane sina taray dayay inariyan taray araburan mo dayay guys ka kowa ba turong-rongo ayis turong-rongo akowa e bondiyan kapunganagi o tuwad na sa dari ay ngayari ay kay panawari kan ko sa dari wari ka ay dabiya may bubura tumabura na karoya ya kalina ko tan mo kurin ano bubura kin mo kurin narabura kin mo kurin at ari ititira sa dari e nang bubura tumayas na karoya ya kawan kami payo tuwan na kakawin ako na kuya ari nakarikatiraw tumiroy ano ko narabura na mata ngalas karos pangara natabira as ka dabiya kita yes dari para sa dari sunduan ito kos Aysan ako na nakakati tautiak ang kaniya ko kati tumirurun ti yung motion na yun. Ti ingora ti ang taura ti tilitan ta kaitar yang ano ko the floor. Para the speaker sa mga reisi kami ulit na meron na pakantay ay nakoy na kapalis. Penin me ulit. Auri. Sa kahit awa di, sa di, ari tabi katako, sa di may kunaw tamen na. Ay tokbay ito na ti. Tatubay sa bunori ang kayon na per, nang kura-kura kapungan akin na. Ay nang sila na bet, tameron na, sinori na be, arun ka nga, ay asan di kimay. Tot, awari ka na day ti, meruro ti speaker, may, sikan, puto ka to kasi, pa ito na Rosia raputan namin. Ato ang iraki yes pangara tapira bas nakakaya nga eno kunen po kagera putan namin. Ori kibun kami nuaya raputan namin. Mentinan ka nga eno kunen digi. Yak kaya kairwa. Epon ina kami noa niya po tayo. Sekarang sekarang minita naron di tawtiya ka naron na anak kikiya kibukin kanakurawan spangan daytire sa tayo batabayaran po patira ka wepo ayon kawainan beberong ana pena ano opisari tabi daytire sa noria yang aray tanda pa ka uyon te IT no konte ano tapon makuri te minita ato ay nakato may wak na be yapay ni makuri may ito wan spangan ano tapon makuri te minita erang kakawak tiki kami nuay harapotan no amet to spangan nepe terapatari esen katiek pe na tararwa di tiray kita regulate to the CCK os kating kakai patiraya karokin John na ben darun kami noy yo meta os starato wana na anawaki osteria the speaker ye te terapata kanga to ya kakin CCK osteria the Australian Communications and Media Authority at pa ye sakben ni po kina pena koira ano ko yeri kera putan no meta payay kanga aya nga reire no ko yo meta pana kanga ni kina ekeve ke kairua terongorong ari anori yon ta te Facebook rik kita tenan platform sa dia kakapunga na o ito po tuwan at payay nang kakawa kita ano ko nang terena bet tawtek ina karawa na anay popok kanga tenan angan nori pa angay kakwawa kaki ay takabara patirate fake news araw ate akakina itet men ne apon ka kato kay bugin ka ngati temen ka ngare men debitay ngano ko kinang utang ke patemen ka ngare ang ayari ako na dekita ka nga ito ba ikay to wana ako na tere tawtek ako na ni popok sinoria so iron te minita ba ye na penawakton meruro men agikiya kanga ngayang kay nang kapungan aki ay pa inito men kinaron te Facebook tenan digital platforms ay tok bayi na penawa kite terapata yo asteria kanga ye na kanga na ana puro roya kanga tiang ana no meiro na kurake kai nagin Facebook the code of practice si bukin dikite the disinformation or the misinformation ay tok bayi kanga tenan wa ke stok ba ena po ki na be araputan no ten kami noya pa ako nandin na ko na kay sa tayo ba inong mariri ken kay mo ano ko na rataw ka din na kon tenan waki ni to men nay kay paria apun tararwaki entap te peu ito pa kana ye na puro roy o kanga runtain patira standard kidra pa ye na riya na kariya kak pana ka to kaki on te Facebook may riya to kain kiribes atawane na ipopok ori ki
takanganga rota kiara teruro nikira kyori ketei ari ako na nori tinan kitong mari kirong nori tami ka akirang tamero ay tok ba ay to wana to te itere to to ngane pun makuriye to te meskan ka surusuruan gari kya haratain kai mga kasuruari king kai yamo meto ko sa monte tamero ay anariyain kakaya kya nga heto wana mo ana kami no kyo met pana te petrai e kwa tera ek kwa akana ata anyo na itok ben ipupu kiri kinakon to kawari na kiyan takanganga kibusin akong tirong-rong ayak ko to ngayon kabe nito sa hindi takit hindi na makikay to ngayon to rikin tira to tinan te campaign punta na ronan asa ko na nibiri na to te fake news kitanan wakikay te speaker pare ay bonirian to nabe sa minay me to pa nang kakawak pasina diay nukunan kami no yoro met ande ide ini aron kapunganan tinan paini to men nai kai o sina ka ngayon ya ko ra ne ka ngata kai di pe ye ya ka ro di meroro yo on the Facebook ang ngayon sina ka ngayon ra putan no met pan ka pungana ro ina bete te Facebook ana ka pungana met te kari ne rine o na ki ka roi tenan tolkin teten yuawa no ko ye roya tawane na kari kira ke ri kitira yo on pere kiri bes o kai ta bewa hara meroro de speakers kan ka venien puto ka to ko emon te mero Masina. Kenapa kelitan takaitar na meroro? Ay king kanya kan meroro. Ay nora te ano taura te Terus teman yang kalian kami terus ini, siapa pun firma ka tekanan, yang anu kati the flow, jadi. Berapa dia? Speaker kadiniak, speaker main yang meruru ay punti, sepamuan tayo meruru ay untai ay, yang panamuan kami uri panano umur terawat ini lan, ay di speaker kadiniak, resistance kadiniak, tanungin dia kaitar. Komen presiden suami ni tak, tante ini apa ni? Oh pun tan nora, pernah kita basta yo. Pernah di mewa, di merunga, kamu dah berumur di mewa. Speaker, terapat tapi kaki, motion, di topik yang ini kakao kita sampai, ronda nama dia, sampai nangkai di tuan naperi, kapungan lagi tapi kau kapu. Seluruhnya apa tapi kau kapu, kai, ronda nama dia di meruru. Yang kurang-kurang ini kita buat kayak itu, speaker. Tuan tu bayar kau itu speaker, nora ke pati, apa kau itu? Ya ki, tu orang ini orang makinan, orang ini piri semua, tidak apa kau itu. Oh, kayak ini payire, kayak mau teransu, kayak orang karawaki, orang ini so benar ibu ki. Nyaris, tapi apa orang ngaira? Kau ada puto kan konten te motion na you. Ani kau nggak tahu tek. Terangi orang ni royal kain pay. Ani yang nggak piru makan adik. Kakyui te kangen ngai ka aku nanti kira non terari. Kabungan tidak pakai wapu ayu te sebaik. Baik, kita iya bayi yang awak tahu tek kaya sen mahudina nona iya cybercrime mana sen dari. Karoy apu. Oh tuan ane berarti tapi iya inori sebaik. Anawagi na program de kaki policeman nanon na police ada community policing ada kita ngin nosra kon meroro na kon debuta na meta kau ngai apa na kameno ya te na siya men kapungan de social media ani ko ran dangan ya te kan tani nga keto te tai poi tutan pa akagira te fake account o akagira na wage kana ko ni kameno ya men karawon de yarari kapungan te te pa ko wayo ay nagi kuna tawan hack nagi kita ninia ki nagi ayarari aya rung ya kita ya Facebook kita ya account ada kati bukan ay kay tabi ko meruro ti sabay ko atara boto ka konti motion na yo aspusiya taw kaya mataw padrage por time tabi makag framework ya anti trials pasi na sa bad ito kinay. Kenapa sati na meroro, sa meroro nga narimina,
the Sati Meberu, the Honorable England Youth, Yan got the floor. Kurapa speaker, Bunditan, Tian Panaka Mauri, Donoyo, I'm not in Mauri. As Kaito or the Costa Tobacco. Tapon the country, I have by the back in Aronayo. Dainayo, Gaia, what a Ravatatra. Tirorama. I would like a Bungan right at social media. Seconds what did in Ayo. The speaker, the day. Upon moment. The diary about Japabungan in the social media. I have one. Diana were in the debate. So when debate in Telsica, you're state and gang. I haven't thought about the wagon. What was the best again? Keep on the Tapura, I sent the Tapura and what a Tapuranano. I would the Babai or the Tapurana. I will tell that to speak American. Makaraulo gitanti. Ami buto kaya to kung nakuha na anong. Yan. Punaan na tayo, kinakampun pa rin na tayo, kami na ikaw na tayo. Ay ate, mi buto ko ba? Wan na kaya kinakintay, kaya. Wan na tayo yan nga. Speakers katayin pa na. Tayo ko, yay, kung ano, yay kapunan, yay kapunan na rin ka na, erin na ko na rin tayo. Sikanta na ngayon, parang pa yung maguri pa ikaw, may tuputan namin. Kasi kanta na ngayon, parang pa yung nguniyag yung puto ka, manitin na ikaw kawo. Matatira naman, yari parang bundan, Eric. At karoon kami rin ito, kung naipon ng tangitangiri pati, ikaw, wala rin kaya hapan na na, yaro yan. Ano, itangiri na ba, ano mo mayroon sa kos? Kaya na, ganyan yung control na karoon yate. Kaya po na naroon natin tayo kabungan natin social media. Hindi na rupon na tayo ba yung take certificate. Awate, turuwayo. Ay yagya, take certificate. In pay ka na ko ng nori yun, wariki. Yagya, the censorship. Yagya, bunga na the censorship. Social media, mabun the platform ni kapan, yung anti-internet ni kapan. The control the content, punagi. Aki ang kanyan na region iribas. Ang kay ko to ko Amerika kahit takatun. Ngayon ang isuwari rin sa nakaoras ka rapor sa Pilipinas sa rin. Ang tayo kay. Turuwayo. Abin ang teo karakwaya ngayon. O matulong nga po. Ang kay iriyan turuwayo. Ari pare. Sexy ngayon silba ko na kayo. Pati wira, anay piri-piri umayra. Iya na sa piri ay wira. Ang kain na Australia ngayon. Anang tutok. Ang naroon ko na tayo na dirilan na kahit tara. Ang titira doon na may anang tutok ko yan kayo. Turo at tubuhin mo ano. Tikak. Ngayon. Ngayon. Away ito na tapi buat yang ida Norway, Ireland, Australia, America, the state of Utah, yang dalam nasi koran warga kan. Kata yang ni kalau yang memang ada tokoh kira untuk High Court pun the state, unconstitutional, atau the freedom of speech. Ya rawat mangang tu bayi, rawat ide kan orang kata kan, anda nang katugia, Ayo pun siapa pun si, ngana gipera kayu, akin orang hijrah nan kapan, yang pada saya hijrah naik ke sana ramai, yang kuat tua buat kami cek hijrah tiwaro, arah tadi kira kan, anak arah ayat apa yang dikira, asna pun dia ingkar apa apa nak ya, ayat ini pun tukar kos, setiap kali naik teman-teman ini kalau ayat itu barang mata atau tekan teningan, ada tekin, ayat ingkuang. O tayo ka sa tayo sa nung niya sa tayo niya kay ngaya ay kana mo ni kabungan na the artificial intelligence or ng smart and wanna manipulate the system man nga na ari karon ka managi kasi to practice ay tangiri nga na ari kituta na to pay ano kumukumya na ay second wanta nga wanta ya men baka
ya te ya kia ore reke. Hai mo sa bubusi di speaker sa bubusi non to pia. Kia mga ina pun dia iro ai karawan. Mga karawan noria me ya me yo ina di kaki. E pun tau kaya sa san karaya ke sa ri mga revamp te pa yo ai mo. Apo sa ikan po kan to ka sa ilang utakay. Harap ya to kinabegal. Kurapa sati may biro ng bukan dekos kanin sa determina ti sati teman na may peso Honorable Dr. Sintiang yang ko di the floor ti sati kurapa de speaker adai mai nei igana ko dutana o meruro iona to hoste e sante beka ke yo punte to bana mo ne kameudi no em de speaker resistance tra women mineta tante yo ai punta no ran ten me anta yo kom de ben mo ne meudi te trau mo ne bai de honorable speaker punta ka ta no kon de sati na hosa re sante beka yo ni ena ke mena ke ka tau te ka re tau roi no buto ka to hosa yo yagi koki kanuan tenan meroro te speaker ke asante akinak kai wari de ke tai meroro pasi ni me wote minis me ito wote bai eran ka kawa ki are internet ri nanun to kosa yo to moari ka buana kin tenan social media platforms na ronde erawata Facebook e ari asan mari via kili dironte to wari sate ka to kosta sati te Twitter ato bai barang ka kawa kin ron ari asan mari via tan meroro imau agari ka ron terita ki wate itumen ka kawa ki me yene beteran ka anga ki akona andiki mangai ngana stratara de honorable speaker naron nari kana ngia to tana de sati ya de tai mau ai ko wati tabai yaran ka kawa ki ngana kona kataya rate ke kona kataya kameto ate suai bugini baikai kono agira the platform ngai are ka to kai ya la kai para ka to agi wana platform to naron Facebook are ngai sang tani di best takanganga are sunori resan mariaki de sua pa na kana kati kampana ka buburai kai takabuwi awai kai yare ngai sunori are asan karawa ki na pa ka buburai kai the EU man Digital Services Act the UK man Online Services Safety Act awai kai ya ben ka pata ki pate sua diri ki ana arang ni bo sua kai ban diri ki ana on deitan panan te sati yare te mai mau sati mai beru ka reniak yo seri and diri ki yo ka pata ki te sua ibugin the moderation of the contents online no ko yate ya ke te bi me onu wa diri ki tiga o sua kai abupoto agi ta ke te na to ameta te user pa ta ke te na the platform ata ke te na the platform are ngai ya e khadia ya bo ameta kai na ka to kai ya content are ngai ya fake e khadia te ki ko o tena ro me re te bota ameta agana satara na koriki asinori ya e kanga arun kamagulan ne hakin tena suai kai payongan ne ongo kampana kai sagi ben tara na ko te yarang ni mente honorable speaker paina no ka se diri ga yo o ye na kanga te social media platform to wana are X are rana ngori mo Twitter are na bai to ware Elon Musk o ye na kanga pa agi to kin ga to ka content yo na platform ayo o meta ai ka rong ai ka kai wa are tawara na bedana ni miss information that en metan o to bai are snoria o to bai are ka wa beri ki te be Brazil but the samu seria tata the bowi ya be an be de Twitter X pa na ki manga ka to kai na ki manga ro kora na an platform ayo yo an te be Brazil aspena dai be te be Brazil be te be bon takana sira wana botan no amet awa yo are ye ya suwa ya ka te X ke Twitter de mai se mai ira wati mirion na ururing ai mi ka bagana na suwa ande es ogi konan ka bonga na na platform ira ya kain ana botan no amet Brazil ai to wai kai tenan ka to honorable speaker to wai kai tamne ita be was kunan nanai menna pa ka bubura kai dik ai garo tari ka upaya as kunan nanai an ka bonga na ngaira ibuki ara botan no amet betok betit o indoi to sa yo tarruaki ara botan no amet men rongorongo ai ka kairua rongorongo ai ka agis aki ka to agi ro ya tabimen ay abusina ko the social media naron nespunta tani ay ay ri ka bai rongorongo ay abutana ko anta ita bitay ngana abutana ko rongorongo naron nari ta yakina kinten tenan dia panta takaw ya amon na tabimen busmaya bai to kwaw
Ngayari kahit tawa te sa te na ko sa te biki ayo ay ri ayo to ate kagaya na no na tau te ka pa ena nori te na ka to men na pa kai kira apa ke asan din nori te na ka ngai kai on ka kai hanga ni ka ke pe mangai pa yongan te mato te tararu yo ante the social media tan de ayo te Facebook mai ke ku pa nan tai ri ka na ro ka tari kira kin Facebook ai to ba yo na nga kawak pa kan wan pa ki ibu ki wan te botan no Tamen bana ita do wai kai the honorable speaker te iboto ka kos ai te ya to ki mo kai kora Koraba di sati kanni di sede di rimina di sati di temen me terteri honorable senior rai yang ko te floor sati Koraba speaker tapun morire ke kan baru roye pare stabu mesu pun ben nanu tu ona yan tera te kantani ngata pikete sati ya karine temen na may kuna pas kara pa bukin tepe kan dayo pa e ko wa nga yari ka patupain kangai pun te to age ya kinang dori yan na para aktivas kanga kapungan akin di kita Facebook ya pun nang ini kola ron te kamata unang naron te yan baru na te yan dangi ma ibu sikan ti itira ke mukna kangai ye itakan tani ngai ka ikan kami na konti binita ka dinia tu wana ne kangai ye apa isinanu ko kana upload na temen te Facebook sitiang ako nan tin ako ye kana ye te VPN na real install no na amela ko sa ko na kan din ako ye monitor te terate aron de kabona kin te Facebook intera through te VPN na re ya to kan de na ni tera te wo ka ta ko kan ta ro na pa ya te ako na antarak sada ayo pare en ka nga te pa asai pa ko na ka po na te tera te mes te mail na re te customize na ko na yamen na re ako na anda así ko na nori pa ko kapungan na ro pa akate yan protect na ba yara citizens lori kita nanda tay mande kapungan akin na puak ali may riya to kala kaya ako na ka to kay dinani na yon the platform may agro ini punin ko ano ay may kayo yung the news yung yon the punde join al to an tayo gari to wak India pa kapungan na dira the Starlink ko sway license the so kariya ka kita Starlink pinakapungan na ki India ay kapungan na te kay kayo ilan din barawan ni India ay tawak ma punta yung yang to tan de dito ra ka ngai pa kanga susuway ko nan control tanan system mai kai ki ma punta bubusi pangala tawaro na pa punsoy ko nan control ya range kampun kariya ka panar ko tumuantay taro diri kare kampun sitro ya mi manare kampun aro inta di control and monitor tanan mi lai kai ako nan license ki asika ko at Starlink kenang erang tanaro pare pun nangin pirma ka manda ki atapun ya itira na tabe wa apun ko na views na kiliya na ki apun daba ka unda wari ri ngai ra ta tayi ma tapun ya ina kana nang daba ko ri kinte tai chi yani to ko nan din na ko ka punga na ri kini itira tabe wa ki atu wana na pani yang ka ngatenan tai pa ko wai ibu tania mo te sati ya kalina may taraw tinay no yon na ri tinanda te ka po na kin ri tinanda te ya kina ko to kana spusiya na te minita kalina kinte the transport communications ba to tanana pa tinani tira ki ka po na kin te tarapo ni ri tinanda te anari ang system mo ri tinanda to te kampana ri te mayo awalog na dinan platform sa kaya Aki ako ko wag na kita ko nandan ora kita yan tami ka agro roy ki ibuya tanan te pa ye tabe wata mo ri ngate parents o mela ke te control ale alok na tanan me tanan social media ki agro roy ibuya tanan te apun ko nang roy tanan ka mata binari iro ra ngai da to eng da kun soy nang ita ta na parang ka pungan akin makana to na pas kaung atira te anabuta kin makuri te minita kalinek patawang kana ekonan karo tiswatu wanare ina ye DH hiro ya tanane te ye ekonan ka pungana atira te tarupun patay ngana men DH town na ko nare te mena
kuna ang ganin nari kanana kapungona karo inari ang register ya terpun tenan te o kuna log na ngad tenan platform sa kiyan social media sa kiyan ano kuna andang damaging na ko ya kiyari ina kuna nuruaran te tinuro nga tamaro ano ko ya tenan te kapungona kin te yan tami ka kiroroy o te yan dari tapos siya yun ikan tira kiyay te speaker ko rin yak nganaro no pa inay pupukin na kontaminate ka rin yak dara itira ay kay asika ko wa ya te tira te social media ye go rin karo ko tiro ko onde te ya wa ko kunan tikap tenan pa ika ka kina pendaro na punta kin na te minute ka rin yak in communication sa ya te kana ko na pun garo ay pa de ka roy ko pun kay tenan information ay precise on this game. Ma, ano ka kamlaki na yon sa social media kung mo na ang talking na duwi ako na nakuntawa ka rin na karaoke. Tapos siya yun, po tayo, yakawin ni kanarong ni Pupo kinakunti. Minute ang nayak, kaya rin ako ka kariyon tayo niya, ka ina ko nanda antara irapati iputa ka ti ana kosti sa ti yakarinya teman may ko na Raba sadi ang kanya norte antaura ti minute and in John Rain ang bo mi kaditi temer yang no te floor Quanto come aware kite madam ma quanto come aware kite honorable speaker Esikira ibu kini kiri basin kapane. Ayamo na umeroro pa etakude motion na yo patemani pa yo ena kodra romena ibu kini kaponga na kin de social media neron de Facebook awa pesiriki insipa irongorong ikagi ko agies o kamere na ya akamane ya ometa au ena busek te tautia ka pa na wa ko an kakayangan katokan kin te kanga ngayo. Speaker, you don't want to Christmas. I think Pioneer, you know, we can Christmas. I think on TKP party. It's a marrow. I Eskiroi. I don't my law. Panakaya Gitiangayo. Ante Yanakaya Tiangayo. Sexy the Tauter, Nikapen. The Tauter of the Kaitera, Tionataria Tonga, but take ripes. Arian Kakayang and Pinor again the Bayo. Pa, the bear can on Christmas. Diri ni ano, awar kung garaw tiyak angin ano ko. Timi ni skap na back. Debi yar to yon on Facebook. But diri grants, diri basic, diri grant tu na tinga. Ge tia uso diri pu tinga. Pun debi ni me wate tara. Agaraw tiyak ano ko. Pa arini te baya. Ay pun nang na patani mo ko rin ta utiyak. Ge ay to ko makamagite yakam mamanak. Saki pasarin tang dari kita temai sinuman akan nu mera ya paira wa no sina oyai paito paira buat milion ia pun mati kripa sina bangkai ke yari ia kiri pa andai te kripa sare katoka ipon ma mariana o ka bura bata o ka sena pa pun dan roti kripa san mate pa katang no speaker ia kiri en goro grun te kripa san katoka yon de Facebook ena mama na te kripa awa te kripa wana Tigri besina pebura. Payaya. Wana rada pa kono pa kinakin John na pa. Ye na pa gribes, tinasin gribes. Ani amina yo wood Howard University. Okay? Ye professor. Ye ga doctor singapen. Ye ya koroye tigribes. Hapun tigribes ataran gribes. Inga to ka yo on Facebook. Ni mama na yo met. Sibu gini meta ye ginan tekan no koni president. E pure ya kaiwo. Angai temen na ina no ka ye run tigribes ani pun na mekinna. Ay gripe se ke puto ka tia ka kini pa yo pa na to yon te social media insi mata ya kina tena ko ka ido na kon gripes erien ka kaya kyang ante ya na ka kaya ngana ngaira ni kapel te ko te to te ka te ka siba na ko ko meye pa kanangi te gripes ya ko rara ni gripes tamam na sibu mambe ka sibu de gripes sina fight for you o sina unya ginna pa ina gipere nga kaya kyang ngana iri ka na yi wana ya awante ka na ko na assist Payonga nagi parikirina kita ikiribes. Sesan tarakin ta campaign yana ko. Pangwa sa nanuru sa buro pepe ngari ikiribes. Ge? Asa kay tau ya apa?
ai ki haki. A se kai tau ia mata, ai ki haki kariri aki. Nana kariri, tiri apuro ai non te Facebook ari. Ke? Ana ki iria. Ai ki kakatonga pangwa, ana te tokana kai ye. E pun no rabe to wari kara. Ori aki ngane te tokani kai. Pari ama mana nasin dia tu ai kiripes. Ai mimito ngirun to wari kara. Ai ri pun ko non tokani kai. Ah kai e wa ki non te Facebook. Ai ia una mekin na kowa. Pakane ka kai pa naragina. Ana puntuki. Ai neriki. Tisamani ko ka te kiripes. Ke ang ina betul mana. Ai neng tataro ba biere ki jama tare karwaya. Ai biana be maraya. Gasu ayak. Payasan gigi venia tinasin kiripes. Akan kiripes sawana-wana. Kan kiripes. Ia tau tek. Akan kiripes na baka muamuak. Paberin rosi da pakau. Yon to na payo. Yari nagi kami ngora ki te kiripes. Ai boto ka to sayo. Panerien ka kaya kyangana. Everyone ngkapene. Tai ko dia si te tau tek. Mengi na ba ko minanta kaitara. Ang gina ba ko di ba ya kain te tau tek. Tapi ang sinabi rin ba yung oragi ito ba iyo? Pena kami ng oragi ito kiribes. Yon, tipik-tipik. Yon, nap. Pa kiribes. Awana-wana. Ikiribes. Apo to? Arabakaw. Awakiriya yung kanuruwak. Niya pakantang. Niya mata. Anti yung unikandik. Ni persistence. Okay? Okay na ba? Ang kiakirik. Makakaitaw. Mga nga takarina na kontin ako. Ayari. Punto inan. Ngoring kami, baka nakam ngoring kami. Oh, nakam na po yung manainan. Iyari, ayaw pwede ba yung Facebook? Kung na maraya, nakatoka. Ako pa kaburiye, kain kinibas. Erap, ayaw ko merodutan, ayaw puto katakos, tumauri, tiroy, o titabi mo. Ako na pa, speak. Kura pa, minita na maruro, kanya rimin ang kanya. Di sa titaman na may tarawa tinino. Apa tu boy ane erur bam taur. Kurapa te speaker ora patay enta kan dei na namuan na ni kaangay unjoy ni kos ay puto kak kuasya ni bura-bura tarawati na inano awayo tangin nanon tarawati na inano kukato nga yun te Facebook tsaka uto-uto yung mama na kibutan naman na musin na kotak naritari kotak ko ba tibuin na ay punikuroya tibuin na nga tilib grant antay akarawayo sa bay siya yung koy punta ko ba ti matang siya yung koy atay karabako katino ko kasi ko ako pa inatiyaraya pulis ay kahawara ay kananuangar sabay hawayo tibiba ay dita gima the political and economic officer the US Embassy isuwa pa inano ang tarawati na inano patarawati na inano te pusimaya te musinano ay kuwawa ay ano musinano to paani kiribas hawayo na taka pa ikuro pag inakoy na itak etaku te Facebook pangkwe Australia New Zealand Amerika Japan kona manena te musinano te buina te nga te live grant etaku te wai Lawrence Foster puni kaya kayo awayo na email te sabay awayo yagi warigan tatani matang mga nakamtangin yung itauruan ni kapusya manawarigan tatani kiribas Ibon Nora, timusin na noane. Ikosya. Pa Amerika, United States. Ibon naki. Tauray ni manina. Timusin na no. Yay, tsakain way kay kya. Yay, yak turmana. Tarawa kya. Yay. Ay, ako katuka. Tsipay. Si tipunin na. Ako katukaan. Ikatay ang kayo ni kakaya ito mo sinanuhan. Iya buwa. Kampas. Kamakabuwa. Kampas. Awayo, anateka. Ang kaya na ba tayo kaya ka na ba Australia? At tayo na ka na ba tayo ka ano tayo sa pan. Away mo tayo, kamnawan tayo ka na kamtangin niya. Itawuran ko siya. Kamtaray makakatsunatan ni Ner.
awayo ko matatuntun pakuat ko rikiroi ayari kain tarawati na no tayo kam kawat di musin nan kamata buresi akian naraitira na buresi abun nataki ayakan ko toya ya ko toya ay makana na miliar na kata temauri baca tahu siapa may cosa may kapin nano ipun na nano kawag yung tarawati na nano patarawati na nano on na to iya hasya ni ka kuwa timusin nano epun ti kuwa tapun kuwa atira ko ko koroya tisakan nuruto ka tira ko koroya ko gi koroya te wana kung mataya kinasinanukun ana ko sinanuk tiya bro awan tiba ko mataya kin ana ko sinanuk tiya bro pakukan na ko sinanuk ko kan na to nga gipakwera ay sipati rubeli mata ako ay sabay ikaw paraw ko rin kaya ko no patira ko ni sabay ibon nang tangina no inang tarawati na yan pati pa yan social media punta na pa iti tarawati na no pari nang inikabutayon tiba yan sabay tayo po watawa para iya taka ngay karukuyay matarawati na yan no ikaw kaya manting abun karukay po ayar to ko rin ako imungkoy ako pun ako pun natay ko tayo ka ko pun natay ko ako ko ni karabe ko may kinako ayatay ko yabusi ko antay do ako antay puro-puro at putan naman ananga tirong-urong ay is ako ururi nga na tuwa arte kay suwan tuwa yabusi ko kawakinan apun tuwa namatang ko ano ko tayo na tuwa manaw tayo kay sabay ay ko tanano na tarawati na inano ay puto ka at kos ay karapati sa tabi ka at kos ay abu sa abres ay akin mangok ni karin tayan longorong ay ka apun kiri papao ni baka ka nakia doide kuraba sabay ibuto ka at kos kuraba jati na meror angkan ti sa meror warimina angkan ti sati teman nakarinig may mayan ruta tapo kan ko meror Brava te spiega que te va a ganar ni kami aurin kami ni kami ni mami rom na spiega ara perestens ara kawomen ni ya kain te beuni mayana ni mami reo no mane unai ne po wawa pero baka awai ngoro me gan yana te tava no yana kami aurin kami kan be ni me auri eu vengo a po to na sa te me ni kuna na pa ponesa pon diai pera rome ki bes ibukin kapungan akin baka kita aki kapungan akin roy te baya de Facebook yo sin the motion pas na dia rome te baya de Facebook te baya rang ta merwa gikin kwan du mo kapungan aki te wani ki be te kai bugi bukin gar kwan nam rong te tabare na ro yai me de Facebook ndai kai o de digital age ndai kai ya ka wari ke jo na ben ya ka ro wa rong ngai ai me na tapun jo na be yo no kon tapun jo na be to wana de ta ya rang tavi o te bai ri ya rang ka me o ye te be te digital age pa e poroi e me tiroi o rang ni be si me ya rang kan de speaker ka sinare na rome ayo bukina be ka bunga na baka te ki best misuse nak ere ke pada tapun tenes tapun ka kauntea hiro yamata te speaker to wana na kampana tau tea at the BBA ya kito kin ka katokana awareness kita na nakabirong-rong we kana ko katanwata kana ko yon te fe yon te radio panan ki best kana ko katanwata yon panan ki best este rong-rong we to ka yon ya konan ka kiviak kana rano be to ka rong-rong yon te Facebook ko konan kana ta ya pa e ko awa ke ya konan minuta otan
Ken kami abu otan ti kiribes panan kiribes. Numero oro ti aras di akarnya kita tahu ti nan ois campaign dia nak famous tu wa. Ay kata iba kan bayan sa kaya yaran na bahay ti mayan. Me tu wa abres ti mayan. Ya pundi ki padimena ti famous. No amata ndai ti presidential campaign na. Ang ano to sa kaya na pong iribung ti speaker karinya ko to pun nakira na pong iribung. Papun ti fake accounts. Ya sa ni minota on kami abu otan ki dibes. Nana musinano pangwa to yana musinano te sa kanine na kon ne pete te rade na kon perestens o to pun na ya costa ki te arasati te me ta kanine me ta pueran ki yak me to wa bres to ya na pangwa ayana ana musinano arasati ya kanine ki yo na be we mayana osben da mane ki ana rapiri ya disenare ya tongaki pa one mind or one heart kita itu one ada di Facebook yo ya urwa desenare ya urwa tenano pasina kasih itu one aira ya urwa tenano pasina sina bobosina nora di Facebook ya riki pada bain account ya me ya iroina aku busina konte tahu dia aku busina ko irang iran kaben naron ne sante kinna ti militante telinix pasina kapen na ngairan kapen men bana wai kai te speaker karinya kyo ya buto ka to kos na yati mayana ni ko tak me kain na peu ya taya bagi kawa ta peu yon mayana ya ai ko tangira de Starlink pena te ki yon ena te kin na ya kawa ibukin na be kami an waya ya te pawangan more engaged na ya pain dei ai ren bana wai kai buto ka to kos Arapeu yang kami tahu nak temiauri rakyat rumah kebiasaan dapat bik. Di jadi yang ayah anda nabu pusing kami nanti karena musan kote amirari ami mic anu pun kasupuan dapat nak imang kote ya bangan kamar kote ya emang apa tirari ami mana mereka ngayari angkan den ada rubur angkan dana anarari yana namai kini daya yo te militante ndo norak anu bosi nawan yang anu kong kanya te floor te milita kurang de speaker oh ai namor mau meroma de ai buto ade de cosa io sapere de Facebook e de social media iroina ai ga mais ai wa kana ai ga pia guruguri ayare sinakara wantara de bai yo ba kana sa puntara yente nga ya punta ini buanga ana orang kan na inga ma bu moto ha na puni ene buanga kana as noriana medo se baire te pai de Facebook ke de social media aki ya buanga kaya na arura ngai do ameta aki siga bongana he buanga naron nagi asen de aki di meruro ke mai se misuse de social media de Facebook se misuse você tá aí para ninguém power ni kuna ni influencer ameta de tá aí ninguém teve de mais é mais ayar sinori anta in the campaign na ko yo sa bare yo to one example ino si to one na makai na gira wa to wiki oh e ka pundi ria ki tero ngorongo ay ki ko wan ayo yo sinoi ba e misuse ke ka pungana ki boga tia ka gin ni pa ya nang sikiroi ante ya ka pungana habun na tay ya mata ya ka pungana ayah kapungana antero bayar ni akipen nanti peni bolo si bukin tangiran tenakwa ayah kakawa ki bukin tebotan namat awak kapungana ibai kai pana waya ko ando ko ki hangan ko pun karawan compute kin bobosi mais ne aware re atungi kebe kapuri ate ki bas
Meron kaya karoya. Ate ya pa power de ba yo. Tayo royo into one at the social media ke Facebook. Dahil isa dahil ngayon ki Syria. Sana ara po sina kon the phone box, the phone booth. Was there a booth I know. Here kita usini me wat minis. Dahil isa dahil Jama tare maguri rape ni mga Australia ma Europe me ia. He online e ano na buna ni kana ai tan na nai. Hai roi yo. Yai ro ngai ka kunang kan na tai ni kana be di ka matai. Kona sets the web. Kona mga follow they and post gas and post. Ako len me. Hai roi yo. To boda ki ni wang ngai. Enang gatoy na clinic. Dero patay nimay sa anis. Ako na live. Meroro matayan specialist doctor si kayo kangay ayo guys kanura tamay na kangay purere may kayo kangay mga nang inimanuano may kayo ikura kura iwagi na may kayo tira nakaroy yay kapupuan hari tetaw kita kangay na baya kana koy baya kana aminakan akay ginawa kay ayo roy rin sa bad babuni ay ngay da menes kapuana buka ta bayo ay era ko na bayi te menare kay the cyberbullying kaburi ni amata yonde the internet Ang ito man ay fake account. Ang kanay kapuha ka fake au messenger ay fake account. Ay nang ini-mail di kiyay. Kanada tapura. Ang ito tapura na periga. Ay mail di kiyay pare. Ngay ay kina. Ang ay po ni kinay. Say bakara dam tayo. Kaya po nita tapura. Ngayon ko tangin iban na nasimne. Ang ko kanila bayari. Ay kaya kagin ka sa ban. Ay ito ko ba? Terminate the communication. Ini ni yang aron na yo. Naron na resa ni mama bangay puto kare mo magyade. Sa tiya karinig me bdajari. Nakarinig to on the platform ako na liniyay. Main na ako rin the Facebook. Kuro on the Facebook na track down ako on the platform. Mari ba kayo pun antayin ko eh. Ako na kay mama na kitipes. Sibukin niyang on kandikin. Takain taka may tira tapo wai ko tangiri. Si inanon tungan at the week. Ako ka bundirea. Tirong-urong wakebe. Ani ka bunga na napawa the media. Hay ka ito na, hay ka ito ko in classic example sa eka. Anang inakiyas. How abuse the system. Yabe what up to a mayag. Kaya form up the group chat. Hay nang inmere na. Misinare sa kangay ba sa kangay. Kain dito ni ngay na sa kangay. Ay doy liday kay. Kamano ko may payapon sa tiping ko. Buwan tipi pare. Ay doy liday kay. Masa ng konsin yang ada sa bad. The abuse of the system mayo. Or the cyberbullying. Cyberbullying punta pa ito na punta ng kamera kinano. Ay kung hindi ka pa minon na sum, kanang wari-wari ako masuwa mata mo ako yung wala pa yaresan post natin. Ay amin numero kay sa bad. Iboto ka de. Takos herang tamaro ayo. Ano bubusari kita. Daw ta kirapatan de militare etinde di trayo makain na natanda pa ko parang hindi niya mo kawan katukan de kanga ya kin na yo kuraba sa bari oriya kuraba minutes ang kanya ni Edward Gamtawrati the militante tirante mise ya ano ko yung honorable Teo Taras. Kurapa to speak ako rin yo. Sina kano ko ni para maroro tuta na yon ti kose mo ti tamaro ayo ay manda kano ko maroro kan kose na po nang puto ka ti kose yo. Tata tuta na ti speak pare ta yei tana ni bubu kita pe wa kita ko ta ti tauta ka e mal no kon ti dinan ti pa yata ti internet ki ti jijo. Ay to mata na urunga kinaron na resa na pentiakin na pa. Inanon mo kon ti tawte kayo na ti mana ko. Akara wata kamete pay. Yon kate kawini na natwa. At the Cybercrime Act. Ano na kamasa ng kapasa. Ay kapata kinuwata nga wawi metunga na. Adere ki pa the Cybercrime Act. Wata nga wawi the Digital Transformation Office. Ada apa ni pulin ngai dengan specialist dengan ministry. Ayo ada monak menteri di kian rok. Ta pat na apa nanti menteri di kian po. Ada nang pernah ko dengan senior
ICTs de ministry na ko orang pen posted na ko na division de tapoyo yan de kan nga yang ko na ka yakin ngin kamera na kiro ida pa kauya de ministry ya ki pa apa sita kina kina pati tenan ICT ya ki yan ri tenan bugin de tropo shooting me tenan manang pen na ki tanda pa ko panang ko na develop tenan program tenan pega ponga na bugin de taute ada nang ko na launch na ko de boto namata ngai sero kung kain tiro re anang pen computerized pa no ko de taute anang pen digitized ki te ko me ne yon na pa ko na pati form to ya o yung kan kan wanti te mo ko de karo asin ka kaito bar ministry de MICT de rapatai te DTO anang in proactive ana ready in ka karpai pa na kai akaroy te piya nang kakawak ato wala may bukon ya kakawak banda nakatanaw tan ko teo say pagripas ngayon te mo na ben tibiki irika na tuwa te Cybercrime Act kiripas na pa ngayon te kawuwan na pa tibiki ano kung sa'yo na te Buddhist Convention irika kay pa ngayon te member te Buddhist Convention are abay kay wani po itapo ni Maisiya kiripas irika pa te kawani po yung manimewan na ben te na pa are kaya na te convention na te benefit ay ka na riki pasakunan niroro na pa para sa tayo pa te pa dito akia ana pantry ko karawa tipure yo stereo ko yuawa no konti kiribas akit kay sakay na yo yuawa me yo stereo asa ko nan kanina ratangitang pa na prosecuted to wari yo stereo anin kan nga ana kikiya kiribas esan karoya ibo kon depende bidip yo kiribas ngaye ta uwan depende bidip ngaye ta mo depende bidip yare ka na to Cybercrime Act asin kure ben yakin na bandiri kiyai kiribas ngayang kay chia men ngai ada metan de rapata de bedibiki ayarana ke de Pacific Cybersecurity asin ka kaito wayu ko ta ke na proactiveness te mita uta kayo to yon de baya de Facebook e kuri ka nga pro kina kuri ka nga basin control pade mais na service provider si on kiribas te Pacific ang yang te pen uti ko kiribas ay mga ro ngai de baya de rari de Starlink kanga bas na control na kay para kana stuang yan na kay pana nakatukiya aw ko nan katiyak iron te Facebook pa preach te amatan yare kur nga pe kay pana karawak tangyaro na mapuni yara national company si provide the internet na ko ni kiribes ay na po purang kan para na kangay puragin na te Facebook yan kiribes nanti da yare ko na pa suma ko mayari pa ya suka te tira te pa na ko po tatran mga nang ana konti wagin de kanor yan pa nga norakin na mi tapi yang ngai da tenas giribas ibugin pa ikari ma ko kamera kita pa ya te Facebook kana ko kwaki ko merak anor na ta yakin na sa te ka kos ngai te men na te victim hay ya kabunga na ki profile ay kami na pang ko chat man ta yo chat man ta yan no profile ta ka wowa pang ko ngai te men na te amit ay ya mga pun karoy pa ka abres kan jadi kan wadi ayare ko kamera sikatin ka kaya yang ni pay kay na nakausin ako imi ka giribas payay terapata ina na ratuar de Cybersecurity Act ayay terapata eminang kain the police ayar na terapata ani pati cybercrime unit emina yande the transnational crime branch ni the police atapi na kay kanay yam tang dinanun nako de ikimo na kyam ba ito wana kito am tang na kon de Facebook ako nan law sam kunan kanina am tang the unit in the police ako na kunan kan di post na kon de Facebook ni kanga ite account na ite fake account kito ite account ari esen yuwa na ko wan kan yan active ngai terapatay anan the police naka yamu mo kunan kan makain terapatar titio ari ako nan nga tinan technical expertise na ko ya naka in boboki ibugin na ya ayaw akin ka kay mante kay kay speaker wari ka titay nang may second yakin na wari ka titay may kaw pa kam nota tutan na ron na nawak ditaw tek an kunan nan netrist na kan ay korapati speaker kuraba de minta mkanne el grupo mtawra sati ya nek me makin robito yang koraba honorable speaker pati sinakaitaw ati sati ya direct man me kuno ako sari nga titangin na no ati trerom kanga pega asan morakin kayo anto bayar ning bati to bunubok ke Facebook kode sabay kana startrate to wade te Facebook to bunubok asikuran nori apa te bayar ning tamaro
Ayos itek na kingkay. Ay yakota tangin na no na di. Kawang ko to bani kini basing kay bugin to ati. Tayo bugin to wati na bures. Ya. Apa yang tayo na bures? Parto sinong to ngay. To wati niya. Sa di may ari may taroyit. Kito di sa di may Christmas sermon na kito di sa di asin ang kakaya bayan tay. Temuan po yara yung kakawag nga na sinang barakat sa Facebook. Asin mo rin ba mayroon nantay? Ang kasapat na tayo na pabres. Ito wala ka nga tayo. Tikakabin na tayo. Ito sauce. Na rin kakawag. Sinatay, abantay, yara ka na ko turong-turungan. Tanggihan na ba yung uri? Ito mayroon yung pinto. Kanakapun mo rin sa bayan. Punna kaya na ba Facebook? Ang ka na kang kakay. Aki ang ayaw Facebook. Kaya pa ibugin tara. Yatay pa yung itakabuhan na pa yung may Facebook. O naman na ba yung mga hiriya ka no? Siriya ka to. Check the source. Kung nga the source. Tinahan pa yung kanya yung tuwan na bayo. Ito rin yung matabayaran yung TIP. Kaya internet protocol. Kaya yan na namba. Am telepon, am smartphone, am tablet, Facebook, tiyarik. Kita yara ko to may internet. Ako pun na kana ba? Kung ana kita bayaran ng pati unique nang bayaran ng pati IP address. Awan nga na ako nang kan trace na kay. Check the source. Pero kung may ya to why? Yakati na may ya na ano rong to why yo. May na iya. Pantatay yara ko karin ko yung internet. Ako ang anak na patabayaran ng pati IP address. Awan na tabayaran kakao. The source. Ayaw tayo. Yung digital transformation office. Anak kaya kung narap ng karawa the trace. Ito nga iti nawitir ato ay ilang tao utaw. Nakunga ati minita. Narin the communication bari. Ang kaya iti yakin na. Mga rin daw at ito na service providers. Idarikin Vodafone, Ocean Link, Tawatin tanini, tawabintik, tawantay, Mayay tiang akam kunan ka baya na kaya. Starlink, andai man na mga niya ta license. Akam na suwangiya. Yay ito ba yas tangiya basta kam sinaboroy man kami, paigay bigas kam na tangiya ba kam nakoroy. Tuwa na. Sinakangan blogging na kita kasi na filter to content yon Facebook. Yay tinan DNA servers kita tinan open tari kang ayon ti onat o yay tapa ko kunan suang ba nakarinig ngay di tawte kay bokon pabayin ka pinagero ko may kilibas anarin ako mo na kung tuwa na rin natin akin na pwede sa team may bidadal pakupunig ko na din ako on Facebook katipin authentication app na kunan anas kahit o ba India Irang kolakor pun apa India. Ay marari puri main terari terdiri antara orang yang India. Jadi yang orang metenan service providers. Ay akati yang minimize kita on kau ini diki. Pega anak konan karo yang terari yang internet. Atau sinang blogging, sinang ban Facebook. Saya Facebook. Tinan kata boy kasan na kong kay. Mereka ay bikin itu, ya kabungan na di Facebook, paano platform, Korea, kita on live stream, kita on katanota, turung-urung metatami, yan nun internet. Tarabon, kay, sa tina bang kay mga nakuwabu am tarabon, ay abon no automatic na pag ito hapon ka hindi na na, tuwa na tayo yatiyap di Facebook, sinakangangan din control ba kay, ngayon na raus. Yay tiya bas karini na kontanan tarbon. Ano ko yara tay? Datay yari burwa wo yay ito kina pakabungan akin tetarbon na. Ngani ito ba yatang hindi ba na karaya? Ay na ko mo ti email. Asa tay. Ay ito na wag niyo. Kaya katiyan din na kung din rin tayari. Meron yun na ko na. Karisesan. Ang kami na yun batanan niya pa kay. Paano ko na na ben monita. Aron kabungan akin na pa kay. Aron internet. Riyarate ngayari. Tapos puntang ina di kide. Tabayaran ng baterari to ade. Tiri. Tong marari
statement diri communication atau kami ante ke barang nes kunan kata ini buat kana harin tu age yo asa taye es ini kota meruru yang buat meruru karang kamera ke yo ante tu bayar ni pada Facebook asring kata wata ko wate tangkan ini te nabres ilang pun dia kabe ke baina orang ana akal no ta ke angan pas bentuk konan kaya tu buat nabres ke merang ayar sesen semua girun iya nak kita anda tahu sinakakaya pa iminayato ay kung check the source ke atau ka para ulang kay kamarin kay abang din nabres tu wabin ke pero no ta sen sila kani kulung pa pinto ti Jadi nabres si kau rin mabayasan buong para pure speak ako mente kay kayo siyang puto ka ano ko sa seti man kanina may yari may kuno teman asin ako makataw tayo kapatara kaya kakairi ka nang ano buka ato kagin kabungan natin buka tabayaran ng pati tubun buk krap ang kanya ti ay mga alubro ang tawra ti sa ti akarinek may mayan ano taman na ti ang bukrobes remote yang ano kung kanya ti flow ako rapat honorable speaker wanda umonta intete ante anda meron ti pungayo ayari si panan kamauri ari yapon ronya merong sati kain na mo ko mayana ti kain ti bawon mayana kain mayana may tapon ti pigra ina ko buti kain mayana tabo ki amine apon kain kirbes ki ari ki raya naruri panan kamauri anda meron ti pakanta yo ari samon na mayrom ti honorable speaker ministerial secretary government minita tinitan takaitar o tantin kapen ay pun ngairan kapen nagayari kong oray rati anda meron di pakan tayo an panan anda meron ng naran etap akan meron mo meron ako di honorable speaker ay napun korek din meron pari apun sandari an maniyak tanan pai ka apun sandari maniyak bugin ti trari kakawagin to ko sayo ay yapon tabi kana ba panayakan o mokor ari ron ina meron sati an puto kana ba to ko sayo ang cost man sa tiya kanya may nukunaw an puto ka to sa iyo ti honorable speaker yan ta kanta ni nga nang kura-kura ibugira nga ira ki sa sandari an kas po maya e morari ki kain rap mo ko mayan ta ina ko ko duta na ti tin marolo ti honorable speaker ata da man na mo mentrari apun ti arun tarakin na daw ta kanino amat ke daw ta kanino amat rung kantong ay mamata dan rong guys ito ti honorable speaker to ba yang kanya bangati tagay no ana sina maguri marong ay ka agis kaya ana puro-puro ana po ta mamata inon tai kitai ka nga to anang dari ki naging to tayo takar buwag na to tayo tira asina kumi itira kan mga karinan tanan dari karinan rong ay ka agis nakon na yakan taning arabuton namata asla pun dia na narong ay arabuton namata ti honorable speaker abun ay ngaira sinang pe ngaira tanjin ka payis pangaran andari an ka busi rong ay kais pa arabuton namata abun kay narong na pa ko taki itira ka mais ngayari snagi spontebure ka kaya kinap spontebure ka kaya kinap ti honorable speaker anas karo ay na pa kagin magure kay ikakuhan na mo ora mayana abun tete upo namata na pagi pati anak asik-asik itu terari kan ada fake account yang akan nak mabusan manawi itu tanda kakarnya ke asal meruru ada itu fake account yang apres itu banang kora-kora na urupai itu fake account jan pekaro yang tak apa ni miss ayapun uru ina batanan ni footer ya korok ina nanti terari kan ada itu ya asal muagai itu makuri ya kami ni beri itu makuri ya koi yang tak apa ni miss awan siapa betul-betul nak apun kain nak batagi Bayo ti tagay na ko ti honorable speaker. Yes pangaray ka anong kakawak. An nakawag yuki apun tepure ka kayak kana stima to andari kangan wagi non ti tiaka kin wagi. Sinagawi to boto namata ni kairia nakon narayang waris sarari. Skandani nga ibukin takitenan to tiragi. Honorable speaker, ikabarapure kana ikini-kini kita yarari ekoto ti tirari ti maru. Uli ti tumayan
na yo ipon nong ipon rari apon sungai kan no makor banang kura no rupai sataya patirong are katokagi sataya bayasan buat kia penegi di terari yasan ni kita presiden saya mengamontain putak tu bayari itu bayo tidak tu wana apun ti Europa ina ko yara putak nama tu asa kia is pangarang aira tanti yasan dari kiri nama ti terayo tempat itu roy tamu ti honorable speaker ya orang airan kapan ini nak marah kawin teman-teman nak ada tenas ada tamu ya hari ay kaparabura di honorable speaker na rono kay spanahon na maruro no ya kan tao sayo ara balik Koraba sa tiya karinik ang kani grupo yung tawra ti teman na karinik may tarawatin na yata. Kurang di speaker karinik yarita panau na rawi tarawita nang ti panan kami udah nakuim ti honorable speaker ti prestige government minita nanti ti kita takaitar ulingai deh inon ti pakantai ay nanti mau ti merunga sa kami urira beberapa mau kau ti speaker na katain kapi siya kaya wari ti minister sanglang pasil mau ti minister atau yang mana o meruru menti tadi tiriniri menti ti wotanga wobi tiriniri wotanga wobi ya ini dia ko wati kilipas saya yang ngak di diri no itu pun dah ada bibita kita nak mesti kalau kau tidak ada semua pun kita kena kilipas itu yang kita kena mesti nak kan kita tidak akan kapai ayan din lalo pun ko nanti nawi ay non tupong tuwa na matuwa mas karapaan may kaningan niya ngayon ya ko landan ora kita kinti tinidin el wotanga wabi me ye ti suaya ya katik ako na kanina mo amusin na luiman ako na ya ay tipino koram pangki temen sakan dinia kina konta kawapin prestis atau tinoro ayo ay nang indang ilang ini memere kaparaparakin na wayit ito po na tadi kin na upo mo atla wayit atau ayo kan dai ya din na wayit wa pres memere ti kaparaparayo ay kuni ang kan pati ti angiya kan dipas aso ino ta ye ti tra ti suai po way gana ko na di pati ti sakan na ko president singi ako kung di mo kanina amusin na lo kiyam amlangan kapay jero pa na ko na kapata kimenti TMC ako ko na penubus met musin na loan pati musin na loan yang ngayon nakapungan aki inalon ti awon di ngana po ko bendik atawan kan dai ikunan na andro na yi nakakata ki aksen te mawa ti to apres certificate account yang ngayon nakapungan na Facebook ay di na ko yi Jadi lagu memirin ti autai ti pot ari ti musim lori ya yang ni ti pot na kinau apa ora tarawita pun lagi ko na lipai garo na po ako di kipati ti presiden singkeri amos na luan pare yakidin inalun taiti akarin lagi na yante swa awan kan ko ako ron buat nga wabi meaw para buat nga wabi meaw awan na kan kipes ay yete swa ay yendang an kapungan ak jero po kono kono kapungan ti musin na ro kono psiye to wa pres er pun temen ti amta nang inwaron e matay ngada pa ko ay kwatu wala ti week mantri ni ani ko to kay ano musin na lo generangan ka pa yeti temen na sa kandidat kay karinek ti sa ti temen mitaw pa ngayari ani ti kanano ka inon to tapi wo ti pong mantri ni no ya ikaw raw ko poro ti kawan na di bot obviously kini ti korek pa ana din ti to stak may perkara ti kan wi ka ti ana mo sinna no di ka gugu amati ana mo sinna no di pinsan sa na ya pun na ko na ko po na ka pili amin me won taran ta kata kita buila ti tanga ti frank kan na pun na ko na boyay to kan na boyay
Ganaw ti di kimi na ganalo pa trata. Ngayari tawai kay pun na ka lagi. Para tahu tapi orang itu tanti ka si mangori. Pun kau tahu ya raputu nom. Asih dia kapura isu wana hoya. Mesin aki mama na iya. Akan si mama na iya. Al Facebook ilang doi. Dapun tu kini ye aku nan kapungan na. Ni kapura na ko ti na itu ko yon Facebook. Ani pun na rabusi na hoy. Parian tapi orang itu aspangat. Kasi dile pati el dabore peiti ap mori ka ko ro si tapi ra mi okor ko ta yara po dile ne po subiro le peiti men an ni no ta ni janti ni ayari sibubusi sikar por pas ka kaito an ko to ta ka bismai o sikar pa na ba pulis payang ni ti to ko o ta ka tani o de makin ay ti e di ke men min ti di pati tau te kayu kiti atupan kiti bes elen moguru koro ali koro tispang ti miokona ali na kona di pa ti teran ena kona di mga tu pa yeri ki ano ri tu potu nome ta ta kina tipitak ari ki ino ti ko di kai mai kayu sa te yang kan pa ya rari e kai no kiti me ro ino kuya kai ti kili pa sa pa ni nanti be wa kai ti sa pe ti on po speaker ko ni ko ya urei dan an butongan ti na customer ti seti be kuno ka ni lek ai kurin butongan ya mati ti bubisi ya tudun an ko ro ispangaro ta pera atanti ngai dan ko ta ya ara buton no meta ko tiota ako prapagin ti suwa ai konantan kai daru ne yawa kin ni len ni ko ta kan ro ela gar po ti ya to gila be kai na pa ri ta Kuraba sati apa ni mitra ada ni kita, jangan lupa tuan pihak kuah angkanya nak nak di sati yang ni lagi teman teman kita pun ada baru dari tahu Kostaki. Robert, okay. Kuraba speaker ako na nang na yutay pa nakano ko na ba o meroro yon to ko sa irang po nga na kinte ibu na ngai ra kain kiribas tapon imay na iwaga pun tipanan ka mauri rito na kain na pa wa tapueran ka mauri ko speaker ako rin yak kita kemana presiden hari ni takuman presiden ini tayo kakam kariniak ko pun ngai ra tanti kain kapan on data kemakain nam tayo puro speaker ako rin Teman-teman kami udah mau itu, kayak kangen yang pun muanan raitai, kami uring kami tamarwan te, pakan taya yang penanti mau tamarung, aku menapanin mau di. Ay tapon, ipon ka ako panapun na apa, obo to kana kun na kos tisati karinya may inupunaw, kunang ke ngay teman ay irap wakon te takawapan te tayanak, o sa taya rangin kura-kura, cukup mayon te paya te Facebook. Di social media ke yari pun kakak pun napun nangan panau me tak bare pun ngai ram mane si stawrai bus mai ta teka me pai kara kya to kayon tera te Facebook ta me roya toran tandi ka kariniak ke me tak bai sing nora ka kin na yo ai energia ni to bai na koroi ta teka tero ba yongan daw tira on pun konan wagi te bagi jana gas yanon tai kan ro ke yare tapon te tonna pun kapara mo ana pure tuwai abures no ya kain te toran tandi ka karinya ke kerang do takin nanam mo pure tuwai abures senang poren kanikina abures tuwai abures ya taya gispoy din na kon jaw sinte ya kamen bungiya tuwai abures ya kamen ira po kon je campaign inaron tayo ikanak main tiri ni ada wanga wabui ito bakam na pun muring ana betandi ka kam kariniak pati na bures kampun po na ko na bemangayak angay sinano ka bangayat ko men musira wa bures pa mga mon ko sina pa inaron tayo tiri ni ay po ispanak pa yo ngayari abures
ya katapuam kabaraburen ako ya tandi ka karinya wanaki anang nga kita di kakin taray ko titaya yo payasan nako kanuan titaya nako narabubusin ako yung mapuris pa kunagi mang karawarom ngayon ako titaya yung maida kaya ko nang diya yung daw ti apuris to ginanang to broya tapi men anako yung mga kosin na pen nakontira nakontitaya yung maida ngayari tapon di ba yan ang doiri ti social media ti tira doiri ti Facebook inang doiri pa yay tira na tapi uway kakabungan na yung kay tapon di Facebook ti message siya ngayon kay yari sira makanya rap makurin ispangaraya katapira yan iya kapia mapay karadi kay sinakunan ko roy bukiya erang ni paisi ro kontirong rongoy iro urang ay datante stauroy na penda ni ko roy ispangaray bukiya and tanda tayo yun nanawag ito waya apures as ito boy mga tarakiriki pa punta pa yan ang nagkita mero at ito waya ito Facebook may kain tuwani kiribas pati yake kamapun tua kana inaron jetain dineri ni ana ko ngayon pun karaway yon na pewa tabueran niya kami ni parami pure tingnan ka kam teten nagyaka kana kundi sa teammate tabueran dineri ni ana na yakaman pun ngay kami tay yakaman tawran busmay akan ni may romi ya kami ni parami pure kain tuwani kiribas atay mang karoyo na ko yeromi tanti pas tapuor mi mga ay kami manguri ako din niya kirong tabotan namin tapay yay tarakmi pa amitang kami yay tiranari tawana yay tiranari kike kabarabura kay tekin ayo may tagbayo roy sina yaris kaspi babarin kapeno tonri san ko dikite speaker tagbay ton makuri to waya puris tapon ti tapay na bay ekaruwa ki may kita panjaro baya anganda ton ko na dikinta ton nangana rin po doon namin tayo tinuro nga kami rin niya kami na rin niya ngoy ay rari tayo ito pa inuri atang dia paano to paki yara to ako sa nayari rin niya anak yung kaya ki ito kan kay tati tirayo may ukantan nga bateri rin niya anak irang ngumakat panaan po doon namin tayo ikakaya na kukuya ito tao tayo ya kuna riyan karawan yang ngayon taraya pati karapaya kan kuna riyan peri paitang ri amputan nama tapi kuna peri inte tayai non nam che mai san na ru tati kapan ta kapan ya speaker ya pun po tai tak ba erang taragi ri ana bus na no abures pati ba ya ana non de botan nama ta mga taragi na ro ya kana non de botan nama ta pa ya kuna ri kit botan nama tori jara na tuwana pa taraya pa sa pun ta kaburya kiripas kanaro na bayak po nga kanara ana po ano ayuke tagba kampon na taan mera bari kanuan titaye kam makakayo ay kagas na maruro yon naw dia kay ti speaker kani kay duan au maruro ay san tapikya kami na batak para burin ako naraman ya pami mitong para bari ti speaker arpatante Kurapa sati angkan nanti yon kaya kuna pati speaker ko mga nga iti dayo pa litalo de merolo ay may na wag di speaker ta de mga ni kala para pa no konti di sawata di the motion na ito para yung kakawak ako sa yarita ng mga yan nakatigaraw ko ang kalapalan kami uli dari mo mayroong speaker di best thing sa ngayon kapan the kawaman ngayon kapan ang isa pa na putak yan manipin pakan tayo nanatagin na mana ko iti wenti iti mewa ko na pala ni mewa ako wala pa di speaker asa ni pala meroro yan dito tayo ako wala ang dawa dati yakin mga koki tingin meruro kaya san dagi nak ini mai to pati baya kau ti speaker sini na daya kangai ti ta kangai ti social media ke Facebook ino amatau ti social media ke ti Facebook ino amatau an ta baya pun pa ni moment tayo no wante ya inana ino amatau wa maka ni baka ito ko wa kangai tara ino amatam
pa na ki ana kinuru ya more than kwa Facebook me social media pa ya urua ina meten temen adna pa ina meten temen ayari ay to ba ya pun ko dei hari sari indarai pa ina meten mar to kwanga gyari ona dere ba na ki mga urua arun temen ay to ba nga issue ay esente aki na ki me mo ni karo ko dei yo akan si to ko wa ire ngatere tara ina meten pa na urua ina meten temen nakaduro meroro yon identity theft ada esente aki na di so tarak the motion ansi ka parana ko pa ko ay mo istakangang ay sendi no ay sendi ay mo pun men na wari di naron ria san dagi nak ni karo ko na pa iro na nawagi zautek anasi ka para itra kata kamera no itra de wari se sanan ba sendi no na zautek ay kulin ka bole ba ye yon that the identity theft ay di kayo session guys po mga the speaker di na nun karayan di teman di karayan man morarik sa tayo pa alam man sekali di kayo mendaka wa aruro mentapo ikakakor awa yu tuwa na takangan session di na nun gano'n na basta gawa ko ni kakaya hangan sekali pa yan para partners ako anura di tayo pa awa ko ang kawangit maikay ikakawag di the motion na yu pa ikaw ringi na pasang dia in tara roy ngai da na ba ke menti tau tak morari yon tein karai mar ara ke sto na ri ki ade ke sran karai man de tera na ri de anamani ki pasare men de bni ila bui te milion adera ri yesen ira ye ke na identity de ministry ayana ko tere na ko de bni patemani ari na rai no ko de account ari gala na ba ke wa ko no giri rate the BNA pa ebita ki account number ay sandangan ako ilabu ite miliyon ay dai kay kanga ngati the speaker ay to ko pa yapon di take it seriously pa ya ko na ando the kapanya ni kanga ay no ko na bu andangan ako ano man e gilibes ay ilabu ite miliyon kanay ko ko kakaya ki ngan to kan to bayo ay ri kangay ikakaw ki hinatam na undang mata mana guru ina mata teman ani ka pungan adam si social media pono ulu aro teman akan de bewa ngal meroro ikan data here de meroro to the motion na rin pongan ayo paya si lota teman may ko na ando ko na de ma bubrana na ko na wag daw da morari yon tin karaiman ay ga akaro ginon dira de bank the transfer digital transfer kita hari akan dibayar tapi buat the speaker hari kan kateri kakao kin the motion na iyo ako ringa kita na pasang pun dia intera roy morari yon na karai man kakao ibu kini kini pas na nangoi dah na kamenoi dah ke nara protect ay kai dinon oage seri yang makon karoy askara pa di satu perkati the motion ay tahu balik kakao ay bugi ya pun sanksi de bodol namet ay bugi na rotek waron gaben ay ko hakade de waron ikan data arun de meroro ari kateri ari ka kawak in the motion na iyo sanksi bugin ite lagi asan daginak may bugin na ba kapten na wag rotek on yon te en galaiman o paigaraki aw tamen meroro kan si speaker ya kan ki panaw garabarap the motion na resan de pek ako dia ada mangka minta ini kalau dia mau cerai atau mau kalau betul Kenapa ini tak angkanya nak di dokumen presens orang butak tu etos nak kau minta flow. Presiden dapat speaker kali ni kita kau na yang guru pada pun guru kita na ada pun sana nak butuh ada tahu tak butuh ada tak kau sering demar lagi berunti seri teman kali ni kita mai nukuno kau neron tak kita ke pun data rorin di Facebook kalau nak pun kabungan roy ke macam neron kalau pun tahu socialize macam berikut kan ya ke bayar tahu pun kangan dah nyawa ni mau ke on musi tay doro ay ka kesi ngai teman na mata ay se irota kena diri ni ano tin wala ga Facebook account ay ka created harang pas des ma pun original
te rari kita ama ka pun ka ai ibun report ai on the police ikun no na ka bon na te ak tara ada the cybercrime act dan ada te na role milita ben ai ibun report on the police ka lo the investigation yon eso en ko muin na ye dan i get investigation na ka lo ka ko wa na ta bona abures en pun no dia abures kan kana na ba kana bun de kente ne do kente ki ko ngai itarai dai na dirina no yo punang kan lo ka ki de speak pare dai no mosin no ka ka to ka ki ngai ki ko wa ka ro ki de tawo pun ki to wa to pun mai de are punang ki ga ba ga tai ngai la ma kan kon to to na ben ya ta ti no ga punang pare me va ka lo ka ba de ya ka ro ki pun ya ka ngai ka ro ay warang pun bural aga tati bagi semesta kan roya haraputan na kanang enang kanlo kawagyan pa kanu ko tara the household the mana bukin household na kapakari de ro ila de tenu watangan de na makaina kida ako para kanu ko tara household unit mate masya na aga mur pun sita po yo la na na sigaro aga to enang ya ngi karo te costing yon ya pun na be what I want the million get see young to one of the man I don't know apa nang gibuan kon to na mong ko ayu kay na so ngiti pesena and ang kapaka kita ya pun na be itran na kataw mo the whole budget erang kan lo ka ito kana ay pun si kunakan kay na boton na meta ngana ko katay nangan na tulungan na kapon ba ye sibukin tangilan ta kay ta ay pun lo ka kay kaya ng bukin na di sakan ka sa kawaban dayal ibun buni yari kinakia apo to kaya pabun ngai ka akate enda mena kanwa ate sakan linia kin dayal ige awan angkano apun to ko wa akagi te boyan ikan tan ngai de speaker pan de ya ni ka ngai ike te mosin na wali sekar mosin na agi ko ndaya kinang ke na apun ka ko wa ige an ngai pun inalong ate seti akadnya ki meida ba ya ta ya pun buru-buru ya giri ron na kana ta kata dari kina ige opun ngai na kan dai ka pun arori sedang na kan de pun IT experience ada de inang kai da ane IP address kana maro ta ya seti ya kan pa ko bona de VPN e con il buon mai IP address il buon application ko ngang hang ai IP address o nan de ye ai wala mai teman ni ka ko na mari este ko ko bare ano ko great the fake account de yon de ngai ka pusian de ura ko na ro de speak ngai pun ko ta ki ro in de ascendic ko to mai tin ren ai kan kasuai ke bai ibun sa bugin ade sa kan ni kan ya bas pun bugni ya ron na ga ka sen po to kai ya ba ka ke tai ate ban kan ko agi ai pun am ron de speaker de osayo bugin na ya mo o asan dine te man asonga kana sira ke ona ko mina no la muito buru in New York asen kan jonga wa kan ko bana so ena so ba de so ba de ni mo ai to apun ka bo ato kina e bo isu ta ta metade ari so ba de bari ka de kan bin bugin de an ko na best in New York panane de la kan no pero ya para to ara pun naron de dira te kan wa ke mere pun para tinan no ke para pun ka ngai de ta ka ye to ko ge ko kuna ni mano no ko kon tena wa yo patena ko ta tena wa ana yo to wa ka poi si ena si ne ya a jiro no para si ka te no ko jameta ari no me kinna pa na tarana boton nam te era te meta spi ya a ta de spi ka rinet ya yo mo se ka me ro era Koraba ko menai ang wanan dikira kite koraba de ko men nangkai ada ya ya kan po au na nakampusira wa teo sa ada pendawa tadi kami lagi kami te yang mirari
ami Mike pare yok dia pa mga panorat na isi kandari pa yata ya pati sati ya karena kita mana main no sih ya kita kan kota kota yang mai ba mga kota yang kami ya na yata ya kami kota yang mata ke na busi kota te sati kota yang Mike ako pun kasupuan ba yon ba na pandari ya nasuk yata ya ba pun kami kota yang Mike atau ko kirari ko ki ataro yaron na kanasuk nakanakuha na ko yung bako narari kona kanakuha meruro ngayari kasuka Mike kaura tauran di sati ya warnya kaya andare suk ya yan ako mina veterari ti meruro mang kay ya nang kaparateos